بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه آيات الأحكام سلسلة ترين من فهم وعدك فواني سورة البقرة ستيك ديوانا آياتك همني فوا بين حكم تكابيغت أي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. مي آياتك همني جنوا حكم تكابيغت ومن كريغ واني باغدك مي آياتك بيان بجنوا bay hukumte ki sihura bulunguri hukumte i sihuruge nobakam gawahakya sihura ki kobakama sihuru heduma sihuru ungenuma sihura amal kurma adi sihuruge bawettaka adi sihura kurawene bay farwataka ni hukumtaka begotu agumwani tafsil ko wahadaka sihuru wariya hukuma begotu sawma wahadaka fawane ebe fahun alguma nimmali sihuruge farwaya begut mire alguma wahada kan gastuko faawamo ayateki suratul baqara ge sateka hawana mi ayatuka man Allah wahi qurafani ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. مي آية معنى كي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. تمن رسكلانge نسخ قربا فينما آية وتحكمك نسخ قربا فين آية وتحكمك وتتمن رسكلانge حدما نتي عندما نتوى لبا في آية نقطة تفسير أو معنى ترجمة أو مدنوارن إيه بدلوغا إفوره هيو نوتهما إفدا آية تمن رسكلانge كينستباهوشي. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى يهمك شورون كم كما كقولدو من ترسكلانge كن تبا مدنا مريم هي wede kadek faanu deke wada anugannom hai me ayatuga me himeneni hukumta woteren waram muhimmu hukmen adi islami shariatuge kuriha hukumtakaka dalil kura wate beenum kure waram muhimmu asasek me ayatuga bayan kura ei mansukh kurevum gewak ma nansakh min ayatin aw nunsiha تمن رسكلانge ebbes ayate mansukh kurabla fen mansukh muradaki ayatege hukmek walu kuring asen hukmek ehen hukmaka badalu kurebbo kuring asen ayateg e ayatege kiyevun mansukh kurebun walebbo wata kiyevun baba kiyeve ayate gotuga otas e ayatukun asen hukmek ehen hukmaka badalu kurebbo awon me filawno terega me nasxuge baawetta awon men kiyal den erun hingene ko baakan qur'an ga bayan korba mewa hukum ge tafsilat mege tasawwura ki mege mafhuma ki kurin amal kore mundiya goda kurin man Allah kandalwa bayan korba fa hukmek fahum anna ehin ayatukum nuwada ehin hadisakum ehin hukumaka badal kuref नूनियाम कुरिंग वेंग हुक्में वालिब एक माने कि कुरिंग वेंग हुक्में के बदलुगा एक हुक्में गेनिस्तिवा फवस कुरिंग हुक्म वालिब बफाने नूनियाम कुरिंग वेंग हुक्म के बदलुगा इतुरु हुक्में नुलब्वावस कुरिंग वेंग हुक्म वालिब बफाने हमें आये कुगा मी अन्न बदलु फहुंग अन्न बदलु फहरेका ए कुरिंग वेंग हुक्मा ए दर्जा के बदल का स्विधान nuwata evre faseha badalaka basvedana
nuata evre tankol baru badalekam gaves veda emat nik tasawwuraki kurin asen hukmek ehik hukumaka Allah subhanahu wa ta'ala badal kurabu qur'anuge dalilaku nuata hadisge dalil mi ge mafhumak embi mi engeni mi hukumaki mi islami shariatuge ehenihen huriha babta kaves figuhi huriha babta kaves gulifawa wara mativeri hukumekkan min nasxu kurabumuge hukumak uwalebumuge hukumak bitanga Allah subhanahu wa ta'ala bayan qur'ani de halate in halate ki ayate nasxu kurabun anen halate ki ayate handan nattuwal bitanga aw nunsiha nuata handuma neti kurwa finamay basfuga muraduga tafsir ilmurin eki tafsir ta genwa aw nunsiha ge muradaki muradaki kurim mitanga aw tarjuma ga denne munadu ei echen handuma neti kurwa egmane ki nabiy sallallahu alaihi wasallam hukume man Allah bawa labba ango afa hukume ekale panuga hippulun gendew anek gotaki e hukumek Allah subhanahu wa ta'ala anem mane ki e hukumek bado nukurabba behettew em handumane kurogo managa silmori mit mana kurabba adi mana kurabba mansukh nukurabba bahattawa ayataw gotugas em ekmane ki ek muradaka bani timan naskalange ebbes ayaten mansukh kurabba finama uwalabba finama numata uwa nulabba kurigo egota behettevikamuga vi name istiman raskalange ifada hukumet nuata evre he hukumet timan raskalange tiba me honna eba genestebbomoy uwa labba halatuga evre he rangalu gote tiba me honna timan raskalange eba dakko negmane ki kurigo nubeke nugenne bas algon men halata evaguta gule gotum emme rangalu emme muhim hukum Allah subhanahu wa ta'ala awgmana bayan ko debafo befulong sual kurafane hukum asa hukum anekka uifa mihim banja war bodati badalta shariatuge asas taka shariatu hukum taka annane nuge huriha hukum taki mansukhu a hukum takenno ege terega ilahi huriha risalat taken yen ebbassefawa ilahi shariatuge asas taki uwale vechenno badaluwa echenno Allah subhanahu wa ta'ala ge shariatoge tereng shariatake midenne kurige rasul bekon nasman Allah wani ekeke shariat tabawala ba figu hukum tabawal e hukum tabay hukum algon me hukum atabat enames jumla gotegga man Allah algon macca bawale be islami shariatake kurin ekalange bawale be huriha shariatake hukum tak wala wa shariat em jumla kom me shariatake kurige hukum ta man Allah wala wa shariat ehnames e uwalebbi muradaki kurig rasul bekal wadagen huriha kamek uwalebbi wahake no e kuriha rasul bekalna fahum wadagen bekalunges ebbaswa asasi usul tegen gode ei man Allah subhanahu wa ta'ala ge kawantakan qabul kurma iman kam rukunta asas tak akhlaqiyat tak alukam ge asas tak nichiluan badale den uwen uleve tauhid ei huriha rasul bekalun e maqsad kaage man Allah fonobe mativeri maqsad it quran ga Allah subhanahu wa ta'ala hay qurafoni walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut timana salage komme ummataka bes rasulaku fonobe me ei hamekene Allah alkon kurumasha adi man Allah fiyawa alkon kurve emmeha farataka duru rakkatiruma shaytana adi kalange fewa alkon kure emmeha farat emmi huriya ummatege aqidat engayate Allah ahikurwani wali kulli qaumin hat komme qaumaka bestiman raskalange hidayat dakkawane rasuluk fonwime engayate man Allah ahikurwani wa im min ummatin illa khala fiha nadhir evs ummatin nuwe e ummataka inzar devane rasulukun fonwa emmi asas shara'a lakum min ad-din ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك تبامي هن الدين بان الله شروع كربا فاني نوح كفانا وصية كربا فوا
kantatek adi kalege faana timanas kalaange baawale wahi korevi kantatek emima khulasa ki deenuge asasta aqida Allah imamuma malaikatuna imamuma rasul beekonna imamuma fattaka imamuma akhiradum imamuma e minbar anu ba minbar imamuma man Allah ekkawanta kurma mistaku maccan aamukon aniyaveri numa adul insaf qaim kurma mikan kama kimi puriha shariattake ittifaq fa asast en investigation nana badal am yaikuga alukanta doge asast egmane ki kuriga ves rodai panje kuriga shariatto ves namaz kuranje asasi alukanta sharu kurab ennemes e namaz kurab ek rodai panje goik ek wattafaliya badalas ek adat badalu weda kuriga zamanuga maryam gufanuge zamanuge ekmanaga zamanuge shariataki roda eiru onnani wahakunu dakka huru eme Quran ka maryam gufanuge rodya behe gotun asave inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya timun kamana med mihiri rahmanu antaras kalaage naduru bunagenne rodai nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya medu timan kamana mahila evs insanaka wahake nodakkaw e roda ki kamakum manavegen huru Allah engevi kamakum manavegen Allah engevi wagute gahuru rode algomennan e roda moti hama algomennes kantaddaku manavegen tibeni ennes algomen hifani hama roda evs rod em roda ga asas e boy ekam hifa wattapalitava namadu kurigaves man Allah wani sharo kurwa embegen kit Quran ka namaz wa ka ashe rasul be kon nabe gon misalaka shuaib gufan namaz amur ko mistakunna halal tagedin kabo hedumang Allah ekale gufan amur kore amur mistakunna kurwima e rashuge mehum bonamundiyei ya shuaib as-salatuka ta'muruka an natruka ma kana ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha e shuaib kale gufanu ge namadu kalege faanuge namadu kalege faana amuru kurani heyye aharmen kaaba famme alukan kuri taketin alukan kurun aharmen dukollu manaki aharmen bodan alukan kurun dukolla aharmen mudalame aharmen hitoriya godakan amalu kurun manakura etchenhe kalege faanuge namadak eme kalege faana namadu kurba alunke bege Quran adi heni rasul bekal wahis man Allah Quran ga bayan kurwa emima khulasa ki aqida ge asas taka deenu ge asas irkun taka kuriga ummat taka be gotan asuri akhbar taka wahaka taka min besse ki badalwa chen akhlaqiyat taka alukum ge asas kankama ki ei ek itur badale itur mansukhan nechenu hennemes me annani baikala figu e hukumta Allah subhanahu wa ta'ala badal kurabani e halata waguta gune gotun insanunge shariye baawale mun a zamanuga insanuga macce e fahara e gotaka huriha ecce baawale vijje nama e tahammul kurma e amal kurmuga adi e balagatumga huri undagutake macce riayat kurabba man Allah me hukumta eki gotan e zamanuga badal kurabani Quran baawale vinimi Nabiya sallallahu alaihi wasallam dunya dukure mafoga den evves hukme badalumge fursatek mansukhum fursatek ekkon nimi gussa aw midakkani shari baawale bunu zamanuga uring assa hori bay hukum tebutte ehem gekkote kalang badal kurwa ei eiruga mihunge halata mihunge qabul kuruntaka mihun tibi halattaka riya kurwe emihunna e fahara bay hukum te lazim kurwejiya ekankam amal kurwa huri dati tekin kuridana kamattaka man Allah wani egota ekam kanda aluba debba kuriga undenne faden badalaka by fara me hukum asane badal kurabba faane ehen hukumaka bes badal kurabba roga e hukum vedane kurigen hukuma effada badalaka bes adi vedane evre lui badalaka bes adi vedane evre pura badalaka bes miga bay misal agun dannawala kit Quran Allah subhanahu wa ta'ala kuring algon men Nabiya sallallahu alaihi wasallam Madina hijre wadaagatumge kuriga Makka ga adi Madina ga sekelek fan furtawa hijre wadaagin ruga namaz kuraba gendiwi al Baitul Maqdis enut al Masjid al Aqsa dimala kunnawaga namaz kuraba man Allah ekelek fan amur kuraba bot
embi mekama ekayfanu ge hippuluga ellebbaki ibrahim fanu qibla ka'batullah geflo namaz kuraw enmas allah subhanahu wa ta'ala amur fulu ekelen fan asati al baytul maqdis namaz kuraw effahuga allah subhanahu wa ta'ala e hukum badal kuraw madina badagin gaanaka madina ga 16 warkam masdu al baytul maqdis namaz kurun gende ei sharai hukum man allah ekelen fan kanaluwa bawa enamas e hukum effahuga allah subhanahu wa ta'ala badal kurawi man allah wahi kurafoni ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام كم دمالك كليك فان نكمودا گنكمغاس كم دمالك نكمودا كمغا وينمس كليك فان مونفل المسجد الحرام دما امروس اساب فجيگن كوريگ عمل كورم دي حكم منسوخ وي باطل وگن دي اي مي حكمت باطل وگن دي بدل كوربون يرغا اي هم كوريگن حكما اي ورگ حكم ei barminum balafiyam ama en hukume anen balafi ei miho kurimatilla mundan dia dimay badal ko fa anaddime ka badalumaki ei hama evvarage dekantan anen bal enunto embima nabiya sallallahu alaihi wasallam mi aay bawaloma ekoga masjid al harama ekay fan monuful emurobi ei kuriga wejjam ei madina ga uturu farat ke sida baitul maqdis madina ke dekunu farage ei sida geful embima hama sida ane farata badal korench masjid nabawi imara kurayfa huri bes imara kurayfa huri al baitul maqdis ei qibla ka belik en sida ko ane farata emren jehedi masjid nabawi ge misrabu no je badal kurak masjid nabawi ge kolu jehoni badal kurak ehmima kudi furalata kudi maramata genes dorta kudi maramata genos anekka sama anek kola badalu wegendi puri imara puri goda kul ehnnonama kati koran jehone sennonto imara noni saftak kati koran jehone sennames nabo ihori goda nguri ay bawale bunima anek kola mistakun badalu wegendi mi badalaka as a nasxe mansukh ehnames e badalu ei kurigen hukuma evvaruge badal evre lui badalakam sebor naskho kurba ege misalak emme furtama anna shariatuga hukum taka sunnatuga ase dal hukumaki roden hunna miha ramadan mo roden hunna miha roda villuma fahuga evves warakan nidafi nama den evves echchekkeu manawa ek mane ki misala ka miha erosri marodawi villa wa isharmat fonga sena uba niduni den hele vijjam kemboin eddan kurum puriha ka mekku mana den anattu rode munach den mihimbi wagotaki by far anganu kare kaachi hadare buneba anganu kaachi fa anganu nidi faun den gwale bunni nuni de mahe nuni de me den keveni mikala kankama singani kommeswara ei lo ekala emme faseha miyo e hagigata khilafa bunawa me nidi do e mara nonida ek kommeswara ka nidi jiv onnen ehma ekala kommes tafsir ek dashun kommeswara ka kya mikala kantabes hinga e undagu tahammal kuranje ehma qur'an ka allah subhanahu wa ta'ala baqara ka sate addi habwana to hi qur'an uhilla lakum laylatas siyam rafathu ila nisaikum rodiyat tibe rega tibamehun abinna eddan kurum man allah tibamehunna halal kurbafi hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna e kambalunna ki tibamehunna wa niwawarikame ke libahe ke adi tibamehunna ki e kambalunna wa libahe ke niwawarikame ke alim allah denwodigem ve annakum kuntum takhtanuna anfusakum tibamehuga nafsutaka khiyanatri wamun diyakan ei midende vikar kankan kura nidifa bodoko teduwe kommasara gecchi kaya kahen ule em allah ekan denwodige fataba alaykum allah tibamehunna ekam maaf kurabba tawbale wa afa ankum falana bashiruhunna ekam maaf kurabba miharu tibamehun ekamalun gata asules bashiruhunna abtagu ma kataba allah lakum adi allah hudda kurabbi kamek kon uleshe
وكلوا واشربوا اتباعهم كابو هداشه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كابو هداشه قص ريغن دوال فالو فجر لا فمدان نهار يكن حلالوي ثم أتم الصيام إلى الليل دين ريغن هم رود فريهم قرش فجر للسرقس ولا تباشروهن يكملون إدان نقرتش وأنتم عاكفون في المساجد مسكتوغا تبامون اعتكاف تبه حالتوغا تلك حدود الله أي الله حدتك فلا تقربوها أي حدتك انتك تبامون كارن واشي كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله كلام آيات ميستكون بيان كدبن ايغوتش ابامن تقوار ومت اهم كوريغا بين حكم نوتين منسوخ قرباف كوريغا منايفاين كمك الله وني ඊතුරු ಹುಕುಮಕ ಬದಲ ಕುರವಾ ಫೆ ಹುಕುಂ ಕೊರಿಯವ್ರೆ ಲುಯಿ ಬದಲೆಗು ಎಂಬಿ ಮನ್ಸೂಖ್ ವೆದಾನ ಬದಲಕ ಎ ಬದಲ ವೆದಾನ ಕುರಿಗೆ ಹುಕುಮವ್ರೆ ಲುಯಿ ಬದಲಕ ಬಸ್ ಇಬ್ನು ಕಸೀರ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ವಿದಾಳುವನಿ ಮಿಯಾತು ತಫ್ಸೀರುಗ هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين مي مسلمون من الله باوا لب لويك هدياك ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام إسلام دينك كوري كلوغا وين حكم إكلام وني كفلا بدل كرواف إما එක්ගොතකී බදල එෆ්ෆද බදලක බදල කරමුන් අනෙක් ගොතකී එවර ලුයි බදලක බදල කරමු අනෙක් ගොතකී එවර බොරකමක බදල කරමු තංකොල උඳගු කමක ඒක මිසාලුක අමුක ෆිගු එල්මුරින් ගෙන්නවා මිසාලකී බංගුරාගේ මුආමල බංගුරා කුරේ ගොති උද්දෙච් මෙහිම් බොයවලු එෆ්ෆෝගා දෙන් බංගුරා නමාදු ගඩිතක ගෑක්කො බොයවලු මනා කරවුනි එෆ්ෆෝගා දෙන් එක්කො බංගුරා හරාම් කරවු then mi misalu anenhim bala fiyam huddakame haram bima tankola udugu wedan ennames ummatuge maslahata bala fiyam ummatan luibe mi astu haram bumaki ei mi hudda vejjekam gawanama ege sabu anna ituru masalata bodwe umme warabodda tihalataka dana khulaqiya eiruga mi rabi man ade pati tibun kulliyekam mana vejjekam gawanama ege sabu dadi midakeddu budu washagen tawaf ko budan alukon ko ಕೊರಮುಂದಿಯ ಬಯಕ ವರಬ್ಬೊಡು ಬದಲೆನ್ನೆ ವರಗ ಅವಹ ತೇವಿಸ್ ಹರ್ದು ಉತರೇಗ ದುನಿಯೇಗ ಎಕ್ ನೇಗ್ಗಾನಿಕಮ ನುಬಾಕಮ ಮಿಸಾಲು ಜಹುನು ಜೀಲು ಹೇಕಮ ತಕ್ವಾವರಿಕಮ ಮಿಸಾಲು ಜಹೆ ಜೀಲಕ ಬದಲು ಕೊರಬೆ ಕುರಾನ್ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಜಾಹಿಲಿಯತುಗ ಮುಜ್ತಮಾ ಹೇಕಮಗ ಮುಜ್ತಮಾ ಶಿರುಕು ತೌಹೀದ್ ಬದಲು ಕೊರಬೆ ನುಬಾಕಮ ನೇಗ್ಗಾನಿಕಂಕಮ ಕಾವನಿ ಕುರುಮಗ ಸೆಬ್ಬೆಸ್ಕಾಲ ಉಸೂಲೆನ್ ಹಮ ಎನ್ನೆ ಮುಜ್ತಮೈ ಫುರಿಹಮ ಆಯಿನಿ ನಿಜಾಮಕ ಬದಲು ಅಂಹೆನುನ್ನ ವಾರುತವು ಎಗ್ಗೊತಗಸ್ ಕಬೂಲ್ ನುಕುರವೆ ಅದಿ ಕೊಬಾತೋ ಅಂ ಹೆನುಂ ಏಯಿ ವಾರುತವ ಅಚ್ಚೆಗ್ಗೊತುಗ ಬಪ್ಪ ಮರುಯಿಮ ಅಂಹೆ ಮೀಹಾವಸ್ ದರಿನ್ ಜಹಾಗಣೆಗೆ ಗೆಂದ ಮುಜ್ತಮೈ ಅಂಹೆನುನ್ನ ವಾರುತ ಮೊದಲು ಕಂಡ ಅಳುವ ಕಡಡೆಗುವ ನಸೀಬೆ ಕಂಡ ಅಳುವ ಫುರಿಹಮ ಆಯಿನಿ ನಿಜಾಮಕ ಬದಲು ಕುರವೆ ಶರಿಯತ್ ವರಬ್ಬೊಡು ಬದಲೆನ್ ಅಸ್ತು ಮಿ ಅನ್ನಡಿ එමෙ යා එකු ගහුරි බයික් කාල හොඳගෝ තයිමි උත්තරේ ගොරි එක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා රියා කරා එමෙම රා හරාම් කරවමකි එයි කුරි ගහුද්ද ෆෙක්ක මං අල්ලාහ් හරාම් කර හම යා එකු බදලක මේ බදලක ගවාක් මෙදෙන්නවි ಹುಕುಮ ಮನ್ಸೂಖ್ ವೆದಾನ ಎವ್ವೆಸ್ ಬದಲೆನ್ ನೆತಿವೆಸ್ ಎಗ್ ಮಾನೆ ಕಿ ಕುರಿಂಗ ಹುಕುಮೆನ್ ಉವಾಲೆ ಉನಿ ಏಗ ಬದಲುಗ ಇತುರು ಚೆನ್ನಸ್ ಮಿಸಾಲಕ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗಾರಿಹುಗಾ ಕಮಕು ದನ್ನವಾಕಮುಗವಾನಮ ಫಕೀರಕ ಸದಗಾ ಕುರುಂ ಮಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಅನಿ ಲಾಜಿಮ್ ಕುರ್ವಾ ಅಂಗವಾ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಇದಾ ನಾಜೈತುಮುರ್ ರಸೂಲ ಫಕದ್ದಿಮು ಬೈನ ಯದೈ ನಜವಾಕುಂ ಸದಕಾ ಎ ಇಮಾಮ್ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತಿಬಾಮಿಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಗ ರಸೂಲ ಮುನಾಜಾತ್ ಅನ್ನವಾನ ಮೆಕಲೇಗಫಾನ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಂ ಬೇನುಕಂ ಗವಾನ ಮೆಕಲೇಗಫಾನ ಖಾಸ ಬದ್ದುಲು ಬೇನುಕಂ ಗವಾನ ಮೇಕ ಕುರಿಗ ಫಕೀರಕ ಸದಗಾ ಕುರಾಶ್ එහෙම ෆකීරක සදගා කරන් ඔය ඔතුම් මෑන් අල්ලාහ් උවාලබ්වනි ඉතුරු කමෙත් න්යාබෙත පුරා කන්නු ජෙ කුරින් හුකුම් උවාලබ එම්බිම ෆහුන්ගස් සදගා නුකොබ්බ සෙකදෙක් වාන බේරු බබුත වාග දෙක්කේ කන්නේ එව කුරීග ඔය හුකුමෙ උවාලබ්වනි මන්සූඛ් කරබ්වනි ඒක බදලුග ඉතුරු කමෙ මෑන් අල්ලාහ් ලබ්වා ෆෙන්නේ
nemima badalaka anulaves mansukh wegen ingada hame aklobe dizzetere akhu mansukh ge nasukh ge maana ge terega ilmurin bayan kurabwa fawa kame ei faharigga hukumen men Allah mansukh kurabwa faane e hukumegge ayata hukuma ikkobes egmane ko ban egmane ki e ayate bani qur'anuga kiyewmundiya ayata kashe adi en hukuma kashe embima e ay kiyewum mansukh we e ayata ek hukum bes mansukh we ngada embe jegmane ki ko ban embe jegmane ki miyadu algono mikewa mussafuga e ay fenna ka nonna qur'anuga ayate gotuga waki muddataka man Allah baawalebbi kiyewi e hukum ehen hukumaka badalu kurabima e ayebes mansukh wani e hukum bes mansukh misal imam muslim riwayat kur hadis se gave aisha radhiyallahu anha ka parapun idalu kana fima unzila min alqur'ani 10 ridaatin ma'lumatin yahrumna qur'anum baawalebbuno taketi terega himeneye gaatun kirudinumun haram wani dihafaru kirudinumun kamuga mihoke enage darifulu nun ehen dariyaka gaatun dihafaru kirudinima kamak gaatun kirudinu som haram bani midennevi kiruma mihekan ena badaluwe enage ehen darinna e darifula kæවනි kurun haram bani dihafaru bandufura kirudinima kamak qur'anuga bawa lebunu ayattu terega kiyawa ulune thumma nusikhna den e hukum mansukh korewne bi khamsin ma'lumatin engigemwa fasfar kirudinuma mehar e hukuma ki kobat fasfar gatun kirudinima haram wani mi riwayat buna em dihafar kirudinuma be gotun asen ay qur'an ko neddatto fenna e hukuma besne tennot em e hukuma siwani mansukh kore e ayat siwani mansukh kore em evati mansukh tilawa kiyew mansukh wa hukum mansukh bayfara ayat mansukh wa hukum wedan ei mi riwayat ko buna devana hal ei efho ga den fas faharu kirudinuma bawa lebune den mi riwayat ko manani thumma nusikhuna bi khamsin معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن فسفر كردن من آية حكم بدل كرونه نبي صلى الله عليه وسلم دنيا دو كربي إرغاوس بايم ميهم أي قرآن کے آية گتوگا ہی وگن کیوا اولنے فسفر كردن حكم بس ekamo ko eveswani tilawatu mansukh koref me du fasfaru kiridum gaayatu qur'an ko nufenna eko mitay bayan kuramane bamme me to olongara ge dimave vidano riwayat goti nunhe eklefan dunie do kore virs qur'an kiyewe hukume ke miharu nete no vivagote ki eklefan dunie do koro lagutu warakkare fotta ovva e ayatu ke kiyewu mansukh koima uwale wuniwa bay mihunna ke uwale wun kan nengi qur'an ko kurin kiyewun dewote kiyewun die enno sasleki medu qur'an ga e fas faharu kirdin meg ayate liyi fen donnane ehennames fas faharu kirdin meg hukum sabit ko en hukume ehmbima a me hukum ayat kiyewun uwalevi hukum oedan bay fahara kiyewuma hukuma ekkobes uwalevi dan ehen ayat ehem misal sahha kæවෙන්ෙක්ගා එද්දාන් කුෆාවා මීහකු zine ga amale hingafiya ena hukumaki rajam ko enut muhsan ay mekin muhsan beja rajam ko ghair muhsan beja sade idfar hadd jo mi qur'an sarih ko fenne hukumaki sade idfar hadd jo rajam ko qur'an fenna kanne ehenna mes umar gfan vidalwani sahih bukhari ya muslim riwayat me إن الله بعث محمدا هم كشور من الله محمد فان فونوي
بالحق حق دينك وأنزل عليه الكتاب إكليك فانا فيبا والف فكان مما أنزل عليه آية الرجم إكليك فانا باوا لبون تكدي تريغ وي رجم كربوم آية فقرأتها تممن آية كيبيم وأقلتها ووعيتها تممن آية دسكوك الدسكون إيك مراد وستنجم فاوا آية رجم غايت ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم رجم كربي ورجمنا بعده إكليكم فانا فوا تممن بس رجم حكم تنفيذ كريم فأخشى تمن كليك فانا بيرفلوكم بداغني إن طال بالناس زمان ميستكو مچ زمان ديغوغوس نبوي عهدا دروغوس أن يقول قائل ميهكم فدين بنفانت ما نجد الرجم في كتاب الله الله غفتك أحرم لك رجمك حكم النفنه فيضل بترك فريضة أنزلها الله دين الله باوالي فرض حكم دو كلهم كسوب إباميو مغفرة دين دان فالرجم على من زنا فهي رجمك حكمك زنيك إذا أحسن إنك محسن النما من الرجال في دهرن والنساء أنهن إذا قامت به البينة إنك مچ بينة معنى هيك بهم ثابت وجه إيه هتروك أو كان الحبل نوتا إن ما بندوه معنى كي إن ما بندوه فيريه كون أنهنك ما بندوه we have ما بندوه جكم قانم أدي ما بندوه مغا أي نعمة غدبارو إهن غدك كرو مغا بسكا تومة النك كمك مغا وانا شبهة النك إن بني مثال مجبور بركب ويهن حالت إكونك ما بندوه يا ඒක නෆී කුරා කල ඉතුරු තුමතෙන් නෙන් හානතේ أو كان الاعتراف نوت اعتراف وجية أي زينة ثابت واتينغو متى بيان قرآن بينا هيك بام أتره هيك نونيا ما بندو ين إتور شبهة النتي ين ندكر إتور شبهة نونيا مينك اعتراف متينغو تو ثابت وجية إينك متى رجم كرمك أدب أي حق أدبك بدارون دم بدارون وقد قرأتها تمن آية كيبي من القرآن الشيخة والشيخة إذا زنيا فرجموهما البت الشيخة والشيخ ده معناه كي محسن أنهن فيرهنا كا محسن أنهن بسميه كزينة كفي كم قوانم فهي إدميه رجم كراش مي آية ميت من من كيواون آية ميت كينة تفهمت آية تك كيوون قرآن منسوخ وفاون تلاوة نكره آية تين هنمس آية تك حكم إجماع ثابت وقيامة عام دميكم وآية رجم حكمك ميوتي منسوخ وتلاوة كيوون هنمس حكم باقي وين آية بيفار حكم منسوخ وتلاوة ويده كيوه آية هنمس آية عمل نكره آية هم بساس لسانك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن مما عرف كرين أو من كيادي آية كيسمك ميك مثال إتور مثال كينو بدلوغا أي نبي صلى الله عليه وسلم باهك دكانا مكليك فانو باهدكم كريك فقيرك الصدقات كرن أمور كره بحكمك والي في حكمه إهن مس آية كيوه آية تقول تكبوي إم بما نكتة كي قرآن کا آية منسوخ واروگا اے آية کا اکوگا آية منسوخ ہوئے حکم بس منسوخ ہوئے دانے بین حالتوگا حکم منسوخ ہوئے آية ہوئے دانے بین حالتوگا آية منسوخ ہوئے حکم بس ہوئے دانے إهم بما نبدأ الزتري أخونا أختم مين أو من ميجني الله سبحانه وتعالى غوغاوان تكن ألقوم إنسان نامت أدمي شريعة تك فريه مكان أو من ميجني هم يا إكوا ميجني فيكوي حكمك إنكمتك إم نص إنجيل نفدك إم آية ترجمة إنجيل نفدك إكيد بين أي مي آية تكن ألقوم عمل كورم بلار إبا إنجن جه مي آية حكم منسوخ كورا إن آية تنوتو إنه كنيجن نونتو فهرجع آية أي عام آية كبار آية خاصة كورا آية ويدان فهرجع آية أي مطلق إتشكبار أي تقييد كورا وكي إمكة هفا تأهين آية ويدان
فهرق آيات حكم ولا إهن آيات ويدان هم جم شاوي حكم مينني مهوريها أصول تك رياء كوربيجي එහෙම වීම අස්තු ඉල්මී ගොතුන් එගිගෙන් නෝනි ෆිගුයි ශාරයි හුකුම් තකාමද වාහක දක්කන් නෝනි ඒ කුර්ආනුග අදි ආයතු තර්ජමා එක්කස් ඒ මන්සූඛ ආයතෙත්තු නෝනියම් කුන්කාන කීන අමල් කුර ආයතෙත්තු එච්චිසකි ඉල්මී ගොතුන් එගෙන් ජේකංක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෙන්න ෆිගුගේ ඉල්මු අදි කුර්ආනුග ඉල්මු هو توفيق علمك هو توفيق دباش هذا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا مغرنا ماذا فوق إن شاء الله يبلأ بدل كرما به آية على أم واحدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته